ita napadongat siligar. Somma ita saudulan. Silo dongorat silali siya do haduli linggulan. Samani pariban nami na mga alat barat. Saudulan mita pariban. Lumumi madi rajai dong sauta nami bersih do pada mita raja dong sauta. Di rajai ulau da barat do pasaribu. Do tulang nami pasaribu. Molope sehuju kami bona tulang niare tulang rubuh na maranggi ulo na poso raja nami masih botol mita. Pangulin ni urian nami tapi maulihat raja nami. Maulihat ima diamat taraja inata soribada. Dia pala partikiano dinaung bostang noeng ina na holong yami di bagas nami. Lubumima dirajai dongas sautan nami. Mulu nama sa songoro di STM tahun buah raja nami. Masih supuna doita. Mulai tema dia mau dongas sautan nami berkesirian. Mulu nau pamasahan itu tahun namang langsung mah tidak kamu aman nauka di bagas orangmuna. Kalau ulo nonton tuh lima sebut. Ini masak kami dongas sautan. Gak bisa ada orang sama. Mau lihat tema raja di dongas sautan. Raja nami Raja Bulun. Amat taraja inata soribada. Molo di dokna tua-tua daksi manuk-manuk si waktu taradora daksi tujuh turbu siap ulo meneroha. Raja nami Raja Dangas Sauta yang kodi rohanami nian ikon nagabe saur metua do deinamo alai somani mapartikian na net masak memana na diari cuma naung salpi dibawa kalima ke rumah sakit sangat doing badan yang ulang bagason na diari minggu manugut mulopati marujung matibana raja nami takas sama nari boto ni rajai sama nima nasib nami dan ngadong apala ridang di denamo ala nido raja nami postor hanami ala sama nido kena tua tinalikan dorong botar kota anak sisa dana sida buru do kita sisa ada sida las di roha do tasat di roha nakpe asing-asing markat. Jadi berpangido kami raja nami raja Dongas Sauta ala sama lima nama asa di tonga-tonga di bagas nami di Paratipion mangido mahami do hormat do sangap urajai asa baik tong marsiugut ima mangido tangia ala anggiak manian ngerti dia katang nyangmu tangyangnya keraja tangyangnya kaula-ula tulang kipas damang dari na ditingkahon di ima barjono kalimun nami raja nami. Mulai dari dia mau dongas sautan nami marga sirikan. Ngadi teri cok kamu betul sama jujur bolu disingkat di denamon. Alaya mang. Mau lu nau pamasahan di hutan namnya. Bonang do pai hutu jarum. Iya naujui matua dulu natua tuai. Inang buru kasaribu sarum matua do dipakai predator manukuk kami sedonga sahuta muna molo di bek kamu sonari mangidu tamian tua mata siregar na hifas dubenwayan hebuan amad na benota imajuna perjolo mau lihat emang di suku-suku ni raja nami dongas sauta nami ido namasa dihami marga sirikan molo nasaur matua titir marana titir marboru marapaho pusia anak marapaho pusia boru ido saya dapat tokat dihami boto dari bagasan ni rohani rajai alai dami dohami raja nami mangulahoni molo petuk samoni nuai samon nadinok ni rajai sadabi saribul sadabi molo tunggu apala samoni majok persoalan di bagasan parguduan ni dainangon Kemudian si tahun di bagasan partikiano di damang di bagas raja nami mangido mahami anggiat di tangyod di bata dauma ak kasi songoros siat tonga-tonga nami siat tonga-tonga ta salukna
Angka saya sa batua ma niyan na dabo digita. Ima pagirol nami raja nami di donga sautan nami. Mulai tema dia mu donga sabutana marga sirega. Namang YouTube do hami raja nami raja ni donga sabuta. Iya ada na pinukan ya putta si julu-julu tubuh. Molo di pangwar rodai na ngodo anong. Pahupuna nasihat inang buru basaribu. Dak kubutan nang gawe salah di pada dunia mak. Molo di pangwar do utfuni tidik-tidik dak pernah tak kasumodo. Parang kamu salit mai suka salah ida. Manguluduhan yang biaha usilo mula. Alai molo dan tertulis di sini aman. Kami siap doa sahuta manolak budi pagdom munai. Dia bisa nolak. Raja nami donga sautan. Ayo na ro kon kaning dak si manuk-manuk si kotara doa. Ayaw penak bereng. Mulu bereng tolak. Berang dak bereng. Na berjulu na tuari ima persoalan dok satu jebon. Di baik tangan na semono. Maget pas. Di baik ulus lagi. Empat orang, nah kaya udah lali. Maila daw raja nami nama saya dilupakan. Nah songonomba kejadian nak. Jadi akhirnya mengilukan yang mak. Ilo persol nang gabi 2 hari baru benar songonon. Ima tak nak tuari. Ya memang pun na rasa nak pula ke jambi dah Oh lo raja nami. Jolo betari cakau majunan tuaka orang ni lahulat tak. Asa masih lusok kita no dia kena uli dia kena dingin akak pasu-pasu ni ule-ule. Mau lihat emang. Jadi sama lima dirajai pulau nami Kuta Barat. Lumobi raja nami di tulang nami Pasaribu. Tulang na burjuk dang na mangori sangat ni rajai. Di parmoding idainang berupa 1,000 na hinama. Naong di pasar tamu ulus sampai tua tuda mangong. Berpangidom mahami raja nami unang gabi pola turu muse gabi 7. Molope di juhami rajai posdor nami. Nauli na ding gamma pasar tamu raja nami di parmoding ni Burmon. Pangidom nami parjono tu tulang nami Pasaribu. Alai yang kurajai hula-hula Kuta Barat raja nami diari marsugut ikor rajai do pasar pasirangan manang ulus sabuk ni burung ima pagirunai parjulu sa rajai Kuta Barat. Wah, disebut itu. Jadi mulai tema betul di kamu raja ni pamoron nami keluarga besar Raja Siregar. Takas nakaning abang boru dirobiat pinggol tubuh di nahornop do yang kau tinangingon tadi si barion nami upigi seri bodo takas di baru jumurun di boru nami takas nakaning songon nari tirawan ni raja di dongas sahada. Ia mengalak boru ba abang boru nami boru tabarat. Hera songon na songgot pulala naik songgot ibaga sarwako. Aku sendiri siang marga tabarat. Mula songon dia beda nak kapangaraho na orang dingken na salilingon. Alaya mang boru dang na mga ribagi ulo nga madukarya ka ng sidang olo. Takas nang bidaw ka mo na kaning amang boru. Nalaw silo na taulaw na rin masugot. Ulaw mangirutang iya. Ala takas nang maritang niyan boru namin, boru talbaraton. At juga na rin kakirao na markiling nagtatusok gabi sa kono. Boru tukupuk gabi sa kono. Alay sa kani may ligay ka mo tuhay marga Kuta Barat. Os marahamang boru. Ang diya may tamasong matutulamata na bertuwa rin bata. Dilay nami na magkabaluhol boru nami. Pos na marami marpagiduan. Sa urang biyan arong namasa sa kono dito katungan ng keluarga besar Raja Siregar. Sa mga hulak kami mga marga Kuta Barat na mga iyo.
ima pagirun nami. Soalnya kepada nang diri di tamulang dulu. Lasakan sakari lumaya lapangu sana turada di masalah damona. Dan merugati kami dan kasangka do rencana more. More tungai do mando muri di hamuna. Dibitari hota di wasariot ima di permodingi bornami. Para lebih masih kami mereka utama. Siapa putih kami? More tuntai nang baik ipakiladan kami. Siapa putih kami? Mau lihat tema tulang. Pasar taima turajai. Ula-ula pasaribu dok tulang pasaribu. Jadi mau lihat tema di hamung rajanya mangboron nabi siregar. Gaya betulang. Adongdo hataninda jodua namando martapu pulung mabona sakalan. Parna tado suhut do napuna ugasan di hamuna do tapuna amangboron. Gaya betulang. So dia pe adat na lahu sifat atau muna di hamuna do tapuna. Jadi amangboron saluhut na dia kapang doang muna. Nampi tereso kamuna kaning imam itu nak kahuasi no pinasa muna. Jadi malusian hami hula muna pasaribu dohot pulang pasaribu madulu pinauli madulu pinadega hami dipanggil muna mangguru. Mola tema tolak. Songonima di pariban nami. Saat kami te pariban di buru nami. Gak bisa lawar sama. Mola tema. Jadi songonima ada jadi dong sauta. Nunga panulu pipe hula do tulang. Raja nami taring tulau naneng sipasang pamasok tasubut mengidutang yang kinasaan na raja. Mulai tema di rumah sautan nami marga sini. Nung itu situ juga kahor selalu na horo mula tak. Pido na lau tak persangapit. Ala sisa hula tu kita di hati on noaimon. Jadi manusia kami dengan sautan. Ang pala sungguh di biro hono nami manulu pinuli na dingga mami di sudah rencana teh mulai tema. Jadi itu dia baita mesti raja Dusnota. Tu pada dato lima tu bersugut tentang. Mau lihat tema raja nami amat raja nata sori pada marsugut mulat tama ulaonon pamasukon de namot tujabu na sa pinagkani tangan na tamlay ma jam 10 jala upang iluhami ma dibuka pangulan di Huria laos bisima dongas sa utanami lubuwi ma rajai hula-hula namin tabarat do tulang pasaribu di acara mopoy nakaning amang terjuluh hami marwasi baru pasat kami mah turun hula-hula nami tabarak pasat adat nasida manang ulus sabut laos saya bisi pasat taima mesti tutulang pasari duka bisi pasat taima turun dari masa nami lau manauri dus marohani rajai hula-hula tabarak duka sari mengaput kami mengaku memahami di acara parmoponi. Saya acara parmoponi raja nami menghidupi memahami bapak acara keluarga satu. Saya acara keluarga raja nami bapung duli yang go hula-hula dok tulang hijau nami. Kalau yang berbona tulang, bona niari, tulang dorobo, hula-hula namararangi, hula-hula naposo. Bagoyo tu ngarung acara ini sida puima. Alai nama pola koraon. Songonima lubumima dirajai dongas sahutanami. Do songoni nang kita namar dongatung. Kapan waktu kita kosong si matei si acara ini. Amang rajai nak seribada luksai acara ini bagi dohami mah apa lapas di jam sadai mardopogu majo ita. Duksai ta mardopogu upang iluhami ma tupangula di Huria lau menutup para manganon. Duksai menutup para manganon upang iluhami ma kesediaan ni donga sauta kita namar donga tubuh hula-hula nami tulang nami disima kita babai tangyang alang warna mengidu tangyang dus marohatan mangga tulang hula-hula manandunga sauta di nama baik tangyangi
dus niroha mai tama baini duksain mangido tangiang mangido tikki mahami satokin atau boha adong namar holong niroha mamereng dainang di bagas nami duksaya lah perkirau kami raja nami duksaya tarai molo tungadong dope naneng babay na cara hoy kami partikian manang hira-hira 20-30 minit nai duksaya tol pasak taima tu pangulan huria tepat hira-hira tengah tulu ngabu langsung ka tu pangulan huria jala raja nami taronot tama denangon tuinganan pasatok kinani ima tu si maling karbe tarsama nima raja nami yang go taringot si buaton na pola siata di soni tarsama nima raja dong asauta molo adong nahurak kami pero kamu mahami Mulai tema dia mau dong asauta nami marga sirega nak kaningan ngajojor di kamu songon namar suan ris songon namar nabur di lota jadi marsugut di mana gua nak satu nama noron inang nataholong yon tu ingat apa satu kenani ale emang raja nami marga sirigar dong sauta nami dia tahu kamu mopo na itu dia mang hata mopoi tu na sarma tu di sari matu sarma tu tapi ulota mang di tamiang aina saya di matamuro yang opuni si ai di baik kamu di sini anda sehat atau kamu ngopo tuna sorma tu ramai hati asal masih banyak anak kita asal nang salah na natulong non turun kepada tenaga bata jadi majusak kami penerusan dong asauta kalau kamu mah penerusan cina korong ini selalu nolong letak gaya masalah horas mau lihat ima di raja di dong asauta tadalo hamu anak ni raja au pun namora sai mano mani royak kadong sauta molate mara janami molo petung sal hami tahun mungkin bakata oni sadok masuk kot dari nangot tu inganan tu jauh-jauh na sekolah kena tangan nak berak pola hono moko langsung lima dapat dua raja nami dong sauta budok konak kaning madopo pos dorana yang go na mga tuho pramangani tongdo raja nami do masautanah. Ready mami si ama. Mulai tema. Jadi penagiluma pa ni Rio Serraje parjuluma tu tabara. Seri mulai tema tu abang pur. Takas na kaning nang ipawato mo muna. Jam 10 masuk ada abang pur. Pamasok ko tama puro nami tuja-puja-bu nasopi na uli itangan. Ipasahat tama umaduhawi warga Kuta Barat. Las pasahat to ulos parsiran di waro nami. Las bisima aka panyaran nami akan natulang muna na akan nama buat perbuatan nabi isima roro nami asa onang pola 25 gora amu tu kami marga Kota Barat. Ima pangilon nami. Jauh lagu mus pangilon nami tu ama bang boru. Takas sedang meridak boru nami on. Pas so nilai dong sahudan non. Warnai langsung disilang mebeng kamu. Una bayar pola baik kamu. Opung di mana naisi. Iba pangilon nami. Gomas so pangilon kami. Sa marga Kota Barat. Lunga res pengaran besi. So ni ma hola iba pangilon nami ada orang boru. Gabi tu lah. Gabi malupu. Sila boleh mami. Sila sama tu raja. Ulah pasari. Mulai tema bang boru. Perjulu son pangiduan ni hula-hula nak kan Gabi tu lah. Laski datang pangiduan ni pulang pasar ibu. Solan na taulahan ni hula-hula menon. Tong pasaton nami, nahobar si pasaton nami, marelupok kamu namang boru. Jadi di saluhut dari pangiduan munai, ba songani mak padulo final lima kami amang boru. Mau lihat tema tu lah. Sama lima, upagi doa mima panerion sian pariban nami. Gak bisa loros mate. Guru nami, satuluk meta guru teh. Satuluk meta mah. Sama lima raja dong sauta, nunga padulo pibe ule-ule. Taringok ni dokon ni raja nak kaning kornai, pibe taparinggan ni. Mau lihat tema. Mulai tema dia mudong sautan kami orang kesirikan. Naruh aku mati dulu ton, nama kata-katain nama kan. Udah tu lah. Ulang. Gak bisa loros. Mau lihat teh. Mau lihat ngarong dobe. Ngarong beka. Dong sampai tak.
Wah di Amboro nami. Sada atau macam Langsung mah bu. Hah? Itu. Amat taraja inata soribada. Lugoy ma rajay dongas sautan nami satay sauluan. Nang dirajay hula-hula nami Huta Barat. Hula-hula Pasaribu. Dok tulang Pasaribu. Do sudi akan nama holong ni roha di Hami. Hami sian keluarga besar Siregar. Mandok mau lihat di gudang ma di hamu salukna. Ima dia para tikio di liok kamudo tikimuna na arkai. Di tiga liok kamudo akagiatanmu. Lumbuya pala saunare kegiatan Natal. Tongdo diusap kamuro. Mamereng Hami nama si tanonon. Alania kamang inang. Hamis yang keluarga Siregar madok mau lihat di hamu salukna ang giyak ma aka pasu-pasu muna misakon hami lubobi damang na babalu diliom ma di mana hai pason alanido dia diakta damang dainang donon naima son hatani na dua asar banget dalat tuta balatuk dalat jabu salukna kapasu-pasu hatanaw lidalingkan naok pinasakmu wapu hami may hot martongan ni jabu. Turtu ninadur tio ninalote. Sudiyak kapaso-paso na binasak mo sa unang mabuba sa unang mamose. Saat sulut ilubu batu hoteat toho di rodang ni bulan. Saat may tadiling mangulu horas jala gabian jala totong may tadi paso Tuhan. Wala tema pangiluhan maturajay tulang gabis ni roha mo dohot ula-ula nami pasari kong mapetangnya.